zadnjem treningu pred obračunom 23. kroga Prve lige Telekom Slovenije proti Domžalam je z menoj naš branilec Advan Kadušić, eden od novincev. Advan, takoj ob prihodu v Knežje mesto si sprejel naš koncept igre, takoj si se uklopil v ekipo, fantje so te dobro sprejeli. Pa jeste, tako je, super su me, ekipa me je super primila i stvarno za sad je sve odlično tu. Nadam se da ćemo tako nastaviti, da ćemo nizati dobre rezultate u budućnosti. Si eden od novincev. Advan, kaj si ti uspel pri vseh teh videoanalizah izvedeti o Domžalčanih? Pa vidio sam da igraju agresivnu igru, da su dobri u pas igri, da dobar posjed na terenu imaju, tako da čekam to i sutra, ali imamo neke odgovore koje je trener zadao, pa nadam se da ćemo ih ispuniti u najboljem svjetlu. Kaj si ti jutri želiš ob Kamniški Bistrici? Pa naravno da svaki igrač očekuje pobjedu u svakoj utakmici, tako i ja, i to je naš cilj zajednički, tako da nadam se sutra pobjedi. Advan, iz tvojih ust v Božja ušesa, hvala in srečno jutri.